Bulavinaka, I'm Nico Mbalnroka here in Jackson, Fiji. I'm from Monedake, Fulanga in Low. Love listening to Mbula FM, especially when I'm stressed and tired at the end of the day. Love Mbula FM. Talk about it in Mbula FM. Setsan. Nadango Leonard Tulib, au what you to go and buy, and the Talitana Parong and Mbula FM, but in Nabantua and a set. Bula FM, number 2 and set. Ni sambulu binaka se kwengo na pagleleka ni nonde tukutuku na mbonginde ndai beita ke tini kapitu na leuni bonua na bugu ni kena rawati na laiseni ni raiba se na certificate ni defensive driving ena kena muri na ngauni sala mbutumbuto ngona na bembe itaki e bakatule wataka na fai kek wande itako nanda ni vandana ni tini katolu todo na kisi ni bembe itaki ongo e wakati kina na raiba kaba e ratakadaka ena Land Transport Authority okatikina na ndoni wabulidi sa defensive driving instructors wakakina endua na bengarabi waka customer services wadhor na bidha longo ena maliwa ni runondolu tinika lima kena runondolu tinika ono ia ena rongotitiko na nonroto itukutuku na leo tinika bitungo ena mata bilawai manasinu ena tu city mayongo toka ena ndoni tutu binaka na nondo bonua ena ripote kapatoka ena Human Development Report kabarauta United Nations Development Program waritaki ena ripote ongo ni tosoda na beka rawati ena nonda bonua maina ngauna ka senga iteki butakikina na bandindike ongo ena tinika diwa sangabulu witi toka ena ika diwa sangabulu kanduni tutu maina nduran rau walu sangabulu ka walu na mata nitu karandikebe ena UNDP ena ronondolu tinika lima waritaka na iluni mata nitu bakatawa aya said kayum nindandolu menda na sasanga tinga menda bakatro ida ketaki na nondambula sibeni 5% na lino bonua kasibeni ambaki 5% erse takatiko ena ngonongo katoka ena 2.2% na wili ni lino bonua erse ni takataka endondol menindike bitale manda na itubutu ni buli ena nondabonua ngona beka waritaka na manindi ni korni buli St. Joseph Secondary School Sister Genevieve Lu ena mboseka ni bagilislesi ni bekor ni buli ni lotu katolika ena mataga ni kuha waretako Sister Lu ni kena bagethori baga wasomana bitarongi e bagabuna na nonra sianga ni baga namata na ngoni buli kena bagarauta kina beka kede erna sotaba ena beising ni mataka ia baretaka na lilu ni mata ni tu bagatawa aya said kayum nindi na todo kana beka e baretako Sister Lu kasianga ni semba bagethori endona bisau ene tubutu ni buli ena bemba kisaoti e kuriani na vitalnoa kene ministry ni buli membaleta na tikino ngo kinangito erto sa klande iba kina nonda matatimi le abitu na non rangangandre na leno bonua ena kena sangai merawati nganga ena sotsot ni Hong Kong Sevens ena moni madhawa mayongo rato sa mbimbiu na nonda matatimi ena mataka ni kuwa ka barita na kapitani o sea kulinisau ni siang ni tabi rau era sa badola tikina ia baritaka na doni bablidi Gareth Beiba nirto na sasanga tikungana nonda matatimi ena kena rawati nanganga maitha vekiri na bagaleleka ni nonda itukutuku na kena ikuri rauni na sema na steseni na Radio Fiji 1 kina Mbula FM ni bwadhingu vinaka sa arnayanda oya wo chonen rut kile bai buni moli rakira sa ama pinakantinda na tawa ama na Radio Fiji 1 Darungali bada penenu makaya machona belantari wati am do waro na Radio Fiji 1 besan do bai bichi oya wo lavinia nambuli mana fesimba ondo talita kana Radio Fiji 1 dalango police matawalu susunemba ang bula pat mai Radio Fiji 1 emba na Radio Fiji 1 nandu mai bitin bonga ni bienen